Ka KSU Southwest Castle District kumgadak kajing yepteng man persya alor kajing pentri kampus ka India yak an Citizenship Amendment Act hapo ka jela ba ka thanchte lamingi jongari India. Harangkat kajing simentalang kaseng FKGGP bat kaseng senjuk sensam nasional menta kasih ka arflai tarik ulbiar ajar arflai ka thang yiki kendon tri kam nani ki rules jongka an CAA hayo makarwat Southwest Castle District. Syaban thang yiki ki kendon tri kam ka CAA keladan ru ka jelang ka belengkot haka baki no yalam ke KSU kuntup yau organizing secretary ke KSU sengkeme usamla Raymond Karjana upresen ke South West Castle District KSU District usamla forward man nongrem upresen ke FKGP South West Castle District makan senang lain bat chairman ke SSSS ubak one box semyong kila ajeng keren hamba keren ka jalan kino keren baru kira keren syai bagi ni kiseng kino melat dalilai ya ka sokar pleng makan pentre kami kene ka an wala da day yaki makin hapan jauh senam ru kila kenturu iki long kemilong pa ki bos nong bertau ki it ki ma bagi di banjat telang wan mailat iki mender bagi ni orong hapo kisnong ki tau jong kari khasi banjat dia We condemn CA. We condemn CA. We condemn CA. We condemn Long shua man shua jongi kini kirang ba haba kisah ke senam haba kisah ke hima kisah ke bubun ki cakap gilang don kiri orang ba kuar masua harai mentala bol tak kisirang amar ba kidon tiar harai kimde shu kirang ba pada tak ada wasu menong kiburom kini kirang ba kibala sumar sisa yang kedong kejungi ba kilau ramba sisa lah kanu kanu ka benta kalau ke bakhor isu khor ye kajing kiran kejonga harai kiai kibang ilamat ba hadu benta ngamla ba supet kai dan hakini benai beladap habang iwi kubaan pumot ikarbi hari gibi yakle kidon hakwai ke jaga ngala ngam sepetip ya pi ngala toket bar habang ngala toket iki hakaba khado ki yotho ki ngalong dai fi permission yom am khilai jakren yo principal jom kasaf sim college bar ikwai kwai kirang ba ngala sepetip di kisamla yo ke KSU yom khilai berbej ngala dep ngamla bersya bat ngadal ngakeli jauh kapoi syata bat tu ngana kapasa kalau kilatip sekisamla kai bade bade bat kini kilajian kapor se kapor ngasu kentu wai pawai ukun senrang jong ka kemel ana jong pa la dalong ka bola ikut kentei jong nu tung yen simba kane ka jaka ka jongi banginya me sim ka jingkle bat island ketika mon tikadian yaki borok kowe maka yang menpersya ya kan ni kaan yak jokor lai kan ni ki si agis nam gibalet akaleng jongari India pini ki ibajur baharukam hendrai pat pendati penia kajing ki ke jongki kadai halor kowe kanong rim kata kaniam hendrai pat lada pipai saka jingi ki jonga sang KSU apo ajingalam jonga nesu baro away kadika than stay lami kaba khamlang karpang jonga ni ka jingi ki kalong ba ngi mi ki halo kanong rim jonga niam hendrai ngi ki halor kanong rim jonga jat ben riu nila pandai lagi kunhon balang ki paper hendrai kabati song yang ipat bat kabalong kerpang apreng jongi iwei piwei kadai kajat benriu kum mangitip bagajat benriu jongi kalong kang sitro hani kesla juga pertai ladang syuken malu mala indan ikat sanlak hani gesli jonga pertai hendrai kita dapat ipoiwer ibatemu baka ri India lingma kaniraan katemu benai ya kata kasernat nongsong snong himduna la kumnu daki kerur te perkhat mapi lada tang 10% jong ka ar kerur in one
pan buhai sidong hakani ka ri ka bai ka jongi ka jat ben ri ka jongi kan sekala red bat hala ka jong ka kendau siap ka donru ka jiram bakla hakini kiski pinai ba katakaan si kanum kata ya ka jela ka jongi namar ka jela ka jongi kadai ka bahap apo ka kernet ka bandrio lani ila manong kata ka step schedule kendiat ngakwa banyak tu epi ba tingis snap ya ka jingkran jong kita ibrio ni snoba kendai persen poin kendai kali ka jaka ka bahap ka kernet ka bandrio timut balengin tieng ya katakaan Henry anong panapi Dada Pikpai, Panwanyat, Changastor Silong, Hakini Giski, Sasupet, Yita, Ijaka, Popok kasek sidol, ngasuang yapi, ngamri bang ang ba ngasuang yapi kani kawai. Baladang ipai sa Manipur, drew 4% kajaka kisong na kijay baru kuki. Batang kumba hapo sa 4% na kajaka tang kijaka plain kisong kijay baru maitai. Bat kita ke badan hapo jaka plain pat ki kontrol ya kasensar kadar bat kumta terter ya ke Manipur berkawai. Ngam kwa ban kentho ya kata pada kajia ki jong ki maitai bat ki kuki. Hare kai ka kata kalong tangkan uksa ban peni balada uni udukar uni ujat uni kini kibreu ibawan nak kui kiri kin rung tang hakita ki non sinol area lane hakijaka ki bahap kum hapo European world ki bahap hapo gitu ki non sinol area kum ki polis bajar berkunta terter nang tu kin rung ban lese kan sapoi kapur ba gitu ki kar polis bajar gitu ki basa gitu ki European world berkunta terter kin kontrol kin bat di ulakam ka sensar ka kadar ka khai ka peteng bat kunta terter kum ka chat penriu kum ki pai ba no song jong ka dong ka than Southwest District bat kerpang ya ki nong song jong ka ne ka than makruat ngakwa ban khot ban were pi ba klet no ken no kata ka jing perkat mentoi simet ken no kata ka jing so parti batang namar ba kalale ka parti ke bangadon nganom nucu ban persya hindai ban dan ke bakum kata hare sembai ba kimat jo kecat penreu hidai kimat kibah kamat ya ka banginom la dali leiru ban ya pen badnuru hot kinom makarwat kila persau sengan hanai ngakan mau ngabu kane kawai kanuksa san snem pau snem menjua lada piyat bidang yi bai dan dan makarwat kidan tak ki kasi kidan tak bai itu itau ki meka ki pakha ki pakhna ki kunta terter hare lada pai kunta haba empat menteri gambaha kata si senship amendment akru bila serang lai kenduk iudeng iumau ubah itu udah ibreu ni udah itungau DKI kebangatan benang bahadin bala menteri kamlai ya kadikaan klaim artatin ini kin salong try kli halor jongi mentati nagaleng sukar kaong kain bom menteri kam hapo sidul area hare kata ka jingmut kebari ngin nomlak bantep POC hadin election mentatang ban penbij election ikran kum ni mentai re POC hadin lese ila ban penrung ya kidekar hapo jong kini kadong kathan kum ka isu ka ju persya ya ka jingrung pathar suki mender hapo ju kadong kathan ni ju persya na kapur sakapur ni ju pensngau na kapur sakapur bat ni airu ka jing maham ya kata ka district level committee kapan sathau Southwest District kan bakum ka rules arjar afsau jong ka CEA jong ka citizenship amendment rules ba lada pinat ban penrung ununu breu biapan sim ya kata ka jing kli lada kami ka jing kami ka kulmar kami ka jing tot ya ka somsok ka songsangan
hapo jong kadong katany bat hapo jong kajat beriu hi kajungi borok koi larangi pai sarum ranikor ngi kemlaang mening pai biang ngi snow bangim sunuchu ban tang ban walada fi letit jingtet tit kwai kwa di sharu bun sen deh kerana kasim ya paisu piniar kam sarum rei ya kathan nongjri bitang sulap peniang rendang bila satap bila sak takti bat kunta terter te kum kajat penriu ngakot ngawer na kaleng jungi kum ke isu sadwas silstrik ya pi kinong susang iwei parokot bangin kletno ya kijinga per kijongi pin bu sabar ya kita kijinga per senang pin bret sasngai ya kajinga per niam kajinga per jat kajinga per bat kunta tener tibabun kijinga per anda namar baladang ibu ya kita sekemat syaipat ngin bu ya kalawai jom karib kijat penreu ka sarkar India ngiui bakawani hartama yang ngipan mangi da kadokha ka ai du seng ngipan da ka ai pi yon ai da kata ka Citizenship Amendment Act re ngong ya pi ba ka khamba yang bangin penkeng ya kata ka an bala thau da ubreu ban ya ka penkeng ya kata ka an ka ba ublai ulai yang bangin long ki tresnang bangin long ki nong sensar bangin long kita ki trai jaka ki trai ri ki trai muluk iba songsuk songsngan hala ka jong kari